Abayahudi banadeta neno la Mungu. Na tumesoma ya kwamba sote tumewekewa kufa. Kila mtu anawekewa kufa, kila mtu ana siku yake. Ndio maana tangazo la kwanza ni lile ambalo tunapata kwa Mwanzo sura 2:17 ambalo linasema ya kwamba kufa utakufa mwanadamu. Na hii kifo inakukuta kila mahali, inakuandama kila mahali, inakufuata kwa kila umri. Hii kifo inakuta. Neno la pili ama tangazo la pili tutaleta liko katika Mhubiri 8:8. Linasema ya kwamba hii siku ifikapo hakuna mwenye kuwa na uwezo juu ya roho yake aizuie hiyo roho. Hakuna mwenye kuwa na mamlaka juu ya hiyo siku aseme hii siku itapita kwanza. Hakuna. Sababu ni kitu ambacho tayari kimeamriwa. Na tangazo la mwisho ambalo ni la tatu tunalipata katika Ayubu 14:5. Linasema ya kwamba kila mtu anakuwa na mpaka wake. Mungu atukaribie. Kila mtu ana mpaka wake. Na hesabu ya miezi yako Mungu anayo mikononi. Anajua ya kwamba tamaliza miezi ota katika dunia. Na hiyo miezi hauwezi ipita hata siku. Ndio maana ni kazi kwetu kuwa tunajihimiza, ni kazi kwetu kuwa tunakujitayarisha kila wakati, sababu hii kifo inatuandama na kikifika hatuna uwezo juu ya hiki kifo, na pamoja na hiyo hiki kifo hatuna mamlaka, hatuna na mpaka wako. Ukifika basi unafika na unaenda. Ni hivyo ambavyo tutakuwa tunafikiria. Tuko watu ambao tunapita tu Lazaro wibetania mwira wa Yesu anafa. Yesu anagenda yoe anagwa na kerazikwa. Yesu anababwira nyerekinani omwamuzika. Marita mwali wa Lazaro anamutwala kushinda ryagi. Yesu analira imigenge anamuhona. Abayahudi banadeta ibirukulya shubi mukuzini. Yesu anabawira nyerekinani omwamuzika. Marita mwali wa Lazaro anamutwala kushinda ryage. Yesu anamagala Lazaro, Lazaro, ewe Lazaro ulukimbuga. Deryo anauluka abandu boshi banaganganwa. Abayahudi banadeta ibirukulya shubi mukuzini. Olera mama, olera data, Yesu yobuzule bukuli. Agabasula bakundwa bitu ba abakafwa mukuli. Olera data, olera mama, Yesu yobuzule bukuli. Agabasula bakundwa bitu balira abakafwa mukuli. Amali wa Lazaro anamutwala kushinda ryage. Yesu anamagala Lazaro, Lazaro, ewe Lazaro ulukimbuga. Deryo anauluka abandu boshi banaganganwa. Abayahudi banadeta ibirukulya shubi mukuzini. Olera mama, olera data, Yesu yobuzule bukuli. Agabasula bakundwa bitu ba abakafwa